Desde a nosa cooperativa Cabriola fomentamos o comercio local con nuestros produtos ecolóxicos. E aplicamos a regla das 3 R's: reduce, reutiliza e recicla. Esta cooperativa ten un fin social. Os cartos recadados irán para Sonog e Lenda. Este é o noso horto ecolóxico, cosechado por nós, sen ningún sulfato químico, e aquí estamos traballando. Estes son os nosos produtos: mermeladas da crique, flores de sabón e pastas das mosas de Trasmañón. Ah, metichesme o lápiz no ollo. Perdona. Que non se che vaya a pinza. Lembrade que o día 6 de xuño estaremos na entrada do noso instituto vendendo nosos produtos. ¡Os esperamos! A cooperativa Cabriola colabora co comercio local.